Oh, Mandi base-Haldane. Kumandi. Kumandi nje base-Haldane. Kumandi, molweni. Kumandi base-Haldane. It's a holiday. Oh, guys, ndivele ndavuka nje. Thank you, Tom Muhlayez. Mornings. Ndavuka nje. Ndazenzela into yotya, guys. Hlambuso, ndaxokuxa, ndabuyela engubeni. Hey, Hlambuso, xukuxa, ndazithi ngubo. Yabo, last but not you, thank you. Thank you so much, my darling. Yabo, shota njengomfana. Ke ngigqitse kancane noba kayi-1 gqitse. Noba kayi-1 gqitse. Yeyi ngase ndiyibanjiswe ngoku ziqu. Ngase ndiyibanjiswe ngoku loo nto iqinileyo ndiyithi nkamfu. Ngase ndiyithi nkamfu loo nto iqinileyo ngoku. Xa inqabi lapha eKapa bendikhe ndathi izawumuvela eJoburg bendingaxoki. Ndididisa isipani kwelaa cala ngoba ngoku amadoda amanintsi mangaphaya. And ke ngoku ndiqaphela nakwi-DM amadoda aseJoburg ayakwazi uapproacha. No time umuntu asikathi hi amadoda aseJoburg athi go straight to the point. Umuntu azichaze athini hayi shem. Hayi ndiyahamba nqumakho. Like go to my DM you'll cry ufumanise uba yho le ndoda iseJoburg. I-approach yonke lo qondo bakhe ngoku ukwazi ujonga umuntu useJoburg. Uyawubhanqa uyakwenziwa itennis. Uyawutekwa apho mntakabawo. Yabo nongeza prior Joburg guys you have approach anizala umuntu oyi-1 ma waseJoburg ngathi azala umuntu oyi-1 ma waseJoburg yabo ngathi ngumuntu omnye lo wazalayo i-approach ku-DM hello ndingubani kabani ndisendaweni ethile ndenza into ethile neminyaka eminga I would like uba ndikwazi nawe undiphe inamba yakho ndicela nto. That's how it's supposed to be. No hi abantu baseKapa hi abantu baseKapa nyai ku-DM nyai abantu baseKapa okanye engasathi nyai akusendele inamba uzayithini inamba. Do you guys honestly think women are that desperate to the point that aza kulantuka aza ku-WhatsAppela xa ushiye inamba? Amadoda acinga kancinci sometimes yebo. Yes hayi ke ziqu ugqibile lapho hayi uhlala nabani hayi wenzani okanye hayi uhlalaphi. Guys I hate umuntu ondibuza uba ndihlala lapho ngathi uzandirentela okanye uzandifunela i-apartment. Ondibuza uba ndihlala lapha I don't even know who the hell are you. Lo mfana utheni hlala nabani zii-questions abantu lapha eKapa. Uyabona baseJoburg hayi shem guys andiyazi uba nakhethwa ngaboni. You must check your DMs ziqu ujonge into yobana abantu abasuka eJoburg ba-approacha njani banalaa nto. Now ndikhangela umsebenzi kwelaa cala ngoku. Uyabo i-transfer mos zinzima kusuke le misebenzi yethu. Ndikhangela umsebenzi kwelaa cala. Pha zaba nayo indoda eJoburg. Ndizanixelela ndizaba nayo indoda. Uyabo ndizaba nayo indoda eJoburg ndivala umlomo. Eqa phola apha entloko. Yabo kaloku sothulisa ninabo niyakwazi uapproach umuntu guys one thing ngani nakwi-DM uba uapproacha indoda eseJoburg they will be different. Thank you Seboleko, thank you. Yabo uapproacha indoda eseJoburg hayi sana lam they will be different sana ubona batyhintixo kathetha noba seJoburg like lala intro yakhe hayi ndingusibongiseni neminyaka e-35 katsho noba ndiseJozi so uyazi uba nge-manners so ibona uba yabona ke le iseJozi. Aba lapha eKapa hello uhlala nabani hello uhlalaphi hello can I see you can I what can I what soze ndibele iquza mna Livuyo zanda baliliquza nanini na soze iquza ndibele lo sana lam iquza ne-qualifications eline-assets olubone phi mna I choose xa ndifuna uye emntwini ndiyayo uba ndifuna ukuyekwe. Abalapha eKapa bafuna ukuze banezizothe abalapha yabona ke Jozi yabona ke Jozi anje abantu naseJozi ayazazi bafunani hle nje bafuna ukuza unezizothe umuntu hle nje ufuna ukuza hlalaphi thinta ungathi umuntu uzokuthela i-apartment. Ashe amadoda aseJozi nisizikhokho ndiyaniphakamisela uyayiva siyaniphakamisela
hayi type zami ndiyazazi ke mna ke, trust me ezami type yabo. And now should ba ube icherry ehleli nje iyabuza uhlalaphi, bafuna ukutakela yabo, bafuna ukutakela. Uyadika umfana ofuna utaka, uyadika umfana ofuna utaka. Hayi Pretoria, Joburg, yonke lonto leyo banje ndiyabazi, banje andingeze Pretoria banje. Yes, nalobu utakala bafana bazilambe nyana man. Hayi guys, ehleli nje ufuna ukwazi uhlalaphi, ufuna ukuza instead of wena uye nathi into endiyekisa uJola apha eKapa. Ndi-single like nobody's business. Ndiyekiswe yiloo nto uJola, that's it. Ndiyekiswe yiloo nto. Hey Davido molo Sikoko molo, ndiyekiswe yiloo nto uJola. Uyayiva, ayikho into endiyekisileyo. So yeah, hayi bo dear Joe, siqola ziqu sifundile sine qualifications Jomi yami yayazi. Sifunde sayityekeza. Uyeva? Qualifications emva kwe qualification sifunde sayityekeza. So uyafaka ke ngoku uyaqualify ndawo neninzi, siyafaka ufumana kwakho ke ngoku ndiyahamba shem. Sorry ndiya eJoes. Sorry kuyaphileka kwela cala, amadoda yakhola kwela cala, yaphileka kwela cala. Approachable, yabonakala uba yindoda ezimeleyo le, yindoda engenangxaki le. Aba funa ukuza uhlala nabani, bafuna ukwazi uhlala nabani, bazawutaka. Hayi hayi ngamane kuyekwe, ngamane uziqinqe, ngamane uziqinqe, ngamane isibhuqabhuqe phantsi iziqo. Hayi ngamane isibhuqabhuqe phantsi sana la masoze. Aba bakhoyo ngeke nono. Hayi ndiyakuthanda lawo. Sawukhupha njani ezindlini zethu kukho bhuti abathe nka isifuba. I-turn off engaka abayazi uba yi-turn off le nto. Hayi ngoku ubani undifonelayo na? Ubani undifonelayo? Khona umntu ondifonelayo ke ngosani. Yindoda yaseJozi. Hey nam ndiyaxoka qha hayi mayibe strong uzuyibamba. Hamba indoda yaseJozi ndibetha kumsoze. La kho amadoda asuka ento zifuna uza kwakho ba 10 kaloku yabona la madoda engelasikolo ncam sometimes ayadi. Ucukuthi somfumene kweli Kapa abe yiprincess ntombi. Anganya ke kum, ungayiprincess engenanto, ubucinga nento engenanto. Uyabo amadoda wayazi bamatshera adikwa ngoyeziqu. Ungangona lo ndlu yakho Chomi yami nezo monto zakho usharp ebomini, uzocenga umfananyana onepolwanyana esnacks. Opheleleyo pha. Xa umbuza lithini into yakhe elalini akanandlu, akanantoni, wena ngoloxesha wakhile elalini, ndifunda lukhulu apha kuwe Chomi yami. Wakhile elalini u10 naku uyocenga isimakade sesimakade seumntu ongenamva ongenamphambili ofuna iprincess. Iprincess yokunuka. Uvela uqonda uba hayibo guys, akakwazi uba iprincess ke lo uqhathwe phi. Upopayo nje. Uqonda upopayo nje nodoli. Idoli pop. And yazi as a man if you are dating someone and lo someone akanaxesha la WhatsApp, akaxesha ku WhatsAppela, akanaxesha la phone, akanaxesha, go to the mirror, ask yourself questions. Sibuza imibuzo mnasekhaya, yima esipilini. Yabo uzibuza imibuzo ba hayibo. Kuthele lecture kandifonela amachera ayafona amachera ya WhatsApp aba obsessed amachera ngomjolo like aqonda umuntu baziqiyo yabo le on ijola nayo no hayi wena ufonelwa sazi ba uyadika ufuqa down uthi lo ufuna join abanye ngabafuna ngaba imkile la commander uzibe ndo ileqa ke ufuna join aphi ngoku apha bedini yami kwam soze hayi uthi oyini last ipolo yami bantu bepolo ufumase kuba le polo ke igalwa R50 uyithathiswe yipressure ubolela cherry nguziqu
inemoto ebhadlileyo, inendlu, wabona mama kwathatha laa polo ke wazo asuka. Bagqalisela kuyo ipolo. Aphinde umntu abe busy Bagqalisele ngepolo. kuyo amadoda epolo agqalisela kuyo laa polo. Hayi suka guys, hayi nina. Hayi. Hayi. Endiyazi amadoda ndiyazi awafunda amatsheri bethu nani. Uzodibana namatsheri afana nathi. Angazucingana nawe. Yabo? Angazucingana nawe mntu sekhaya uqonda uba tyhinti xa uthe ngathi ndicengwa apha. Awucengwa nyhani, akho mntu unexesha lakho. Awucengwa. Uyayiqonda? And bekufanele uba newari. Thank you. Bekufanele uba newari uba hayibo kuthena ntombi namatsheri engazondicenga okanye le itsheri. Stadishani abantu kakuhle. Ingxaki yenu anikho good apha kwi-study ntontoni. Stadishani abantu kakuhle. Uyayiva? Stadishani abantu kakuhle. Tshini Unganxami. hayibo. Unganxami once na unxaba nizawukhubeka. Bayibhuda pha. Yazi ke makeziqu noba ngaba mhle uthini mna. Ezi-o the minute mna ufuna utaka. Bulale kwakho ngakhona kum. Yintoni ekufuna usutakisa? Yintoni ehlabayo kulaa ndlu yakho? Yintoni ehlabayo? Hayi guys, mna iJoburg hayi ndiyayiphakamisela. Madoda aseJozi. Jongani madoda aseJoburg, jongani. Kodwa Chomi, one thing ngawo ke ayacacisa futhi. Uyayiva? Umntu uthi ufika kwi-DM yakho ungekava engekagqibi nalaa nto ebeyithetha uthi Jozi kanje nguye. Uyazi uhlala eJozi lo. Ithi intliziyo yam ibe buhlungu because ukude ndilapha. Soze ke ndijonge umuntu oseJozi kuba ndilapha uza kutekateka. Ngcono xa usofumana umsebenzi kwelaa cala Chomi, then ke yes. But nabo uqonda uba ayefaka lo ngoku usafuna uba mandisende isikhwembeshe ibe rongo ke ngokapha. and ube liquza ke ngoku awunojonga nomntu okude mani Chomi uzoba liquza. Ewe. Eyibo, uzoba liquza. Yho shem, hayi shem. Abantu baseJozi siyaniphakamisela ama-o aseJozi. Andiyazi banakhethwa intoni, but nina you guys know your place. Andifuna uxoka. Niyazi indawo yenu, niyazazi uba ngamadoda, niyazazi uba bekumele uba kutakelwa nina. Asiyazi lapha eKapa. Apha eKapa bafuna ukutakela. Nethi bakwazi uba uzimele, uyazihlalela yonke laa nto bafuna ukutakela. AbaseJozi balungisa nenkulumo yabo bathi wemame. Uyayiva? Uyayiva? Andiyazi ndilapha eKapa. Lilapha eKapa. Kodaba umntu athi usathetha athi ncim. Yho, Anganye andiyemthuki. unako nokundiqhela athi Funeka utsho uthi unako nokundiqhela okuthile. Uthi kodwa ukundiqhela okuthile unako. It's either bafake indawo basebenza kuzo Chomi, bafake yonke into, bathini hani bafuni. and ke ngoku i-love is not about indawo ohlala kuyo nendawo osebenza kuyo. Yes. Ewe. Yes. And noba umuntu unahoki yakhe ekekeleyo uzomtakela ehokini yakhe umkhethe umazi, uyabo? Yintoni yona bazifake? Isithini? Umandi futhi umntu akuxelela inyani ngoba uzawuenda apha eyouser isenti yakhe yokugqibela eB&B azenze ingathi utheni wathi kanti ihoki yakhe ibirayithi ubuzamcebisa. And akho nto irongo ngehoki, uqala ehokini. Exactly. Hayi aba bafuna ukutakela, bafuna ukwazi uhlala nabantu. Hayi umbuzo woqala apha eKapa bayakubuza uhlala nabani. Okay, wandibuza uba uhlala nabantu vele ndiqonde gone kanje. Andiphinde ndiphendule ke mna ke Chomi yayazi. Nam andiphendule. Andiphinde iba ngugone kanje. Yhu hayisuka. Iba ngugone kanje. Omnye ke Chomi akuhlohla imibuzo uqonda uba hayibo ndisekhothi ngoku. Usekhothi lo mbuzo. Ubuphendula lo mbuzo ubone uba ubone mamo. Ubone ithina le nto le ndoda na. Hayi shem mna ndizawuzithi Jozi kanje ngoku. Ndizawuzithi Jozi ngolu hlobo. Ndizazithi ungumXhosa or impondo. NdingumXhosa lavi. NdingumXhosa xho ongancengwanga. Xhosa. Ongancengwanga. Ongafuni indoda efuna utaka. Ndingulo mXhosa ongafuni indoda efuna utaka. Ndingulo mXhosa ofuna utaka phandle mayiye kuma-2000. Yayibo? Sitakelwa thina siphambenanga njengoba sisebenze kangaka empilweni yethu. Asisebenzelanga uba masitakelwe ngamadoda. I'm sorry. Ndiyaphila khanyisani njani? Hayi guys nina niyadina mani.
Oh, hayi niyaqoqola. Mna xesha laloo nto mna indoda ufuna utakelwa phandle. Nina zodwa ufuna umuntu ebuza uhleli nabani? Uzayenzani loo nto uba ndihleli nabani? Ngelasbone engekathi hi uthi wena hello uboma nalo hi ucekeceke. Uyabantu fana nala ncanca yakhe ixhaswayo. Abuze uba uphi uphi uhlala nabani uqonde what is this. Uzayithini loo nto? Atsho ngalo hayi wakhe ufana la ncanca yakhe ixhaswayo icekeceke. Xhaswa ngeminwe. Yabona hayi ubandayo bayadika manaba. Babandelwa. Umuntu abandela encanca labandela sekuthetheni ubona uba ngokuthetha ungasumthingqiniba. Sis. Ay. Nina. Omnye ke uvela umbone ke ziqu uba uyila size yama 2000 shem usabooster ngepolo. Uyayibona wena ipolo wayiqhuba ngokuya usaphaphela imoto ekabhadli uyibona kwakho wabona ikaka yemoto wayidampa uyayikona. Ubona ba usaphaphisa le polo ubona ba ufala ama 2000. Serious. Ubona ba lo usafala ama 2000 ke lo. And efala ama 2000 fale angabhadla. Akhona ama 2000 athe qwaba uyaqaphela. Athe as a result bayazazi babafuna udate nobani uyayibo ubona ufana ama 2000 asakhulayo uxhoba ububhanxa ke akho ntwanayo yile polo agala 50 rand ucima ngaba i-o yakho ke ngoku uyayiqonda ngoba kaloku gqibelana emjolweni musikuyancedwa uzoenda apha ngoku inguwe onceda yena kakhulu ngoba akho mali kulo mntu noba sowuthetha nento zokwakhe ezilalini ulost khobom ulost ngumntu nje uba abantu beshota eloko bhatasa settlement sakhe khona kanje imali yakhe after that waphinde sele izinto zakhe ke ezihenesi zakhe xa ebona abantu phofa kayi afford nale ehenesi qha ubona ichomi yeni sizafana ibancane nina izofana ibancane and then you don't go like ayiziyaliphinda into zalapha no andenzanga nto qha I feel like ndinixelele ingxaki baninzi nabacima bayandazi kuba umuntu usekwazi face to face acimba uyakwazi ufike bekwenzela into ezisnacks uqonda uba yothixo wam andisadikwanga yintoni ngolo mfana kule polo egala yi-50 rand uyabo uphathiswa ile polo yakhe ke mntakabawo ubona uba incoko yakhe iyabanda ifana le ncanca yakhe ixhaswa iqonde uqonda ithini nala nto lo mntu ithini guys zikhona kaloku itype zenu ezinozixhomela ngento zenu ngezi-snacks uyabo xa udata awuthi hlasi noba yintoni analoba niqapheli nami yazi guys amacheri ne like ne let's say to be honest ne mhlawumbi ndijola mandenze nje eke mandenze ngombura hello mbura umzekelo mhlawumbi ndithetha nombura then now andimwhatsappi andithini andimhluphi ngacause andithini funeka abheke esipilini azijonge azi-assess uba and then kwenzeka ntoni abheke esipilini azibuze imibuzo uba kutheni lo mntana engazoni WhatsApp siyawhatsappa thina ma-oxa siwathandile okanye xa sibona uba ukhona ubomi apha uyawhatsappa uthini ndiyantipha ke ngoku noba ukhona apho ndincwasile okanye cima fama sasikhe sale nto yokwenza mhlawumbi ndakulandelelela is because ndakubona uba kho yakho uyayiqonda siyakwhatsappa thina siyakufowunela uyayiva yonke laa nto sikukhathalele sibuze imisebenzi sebenze njani and all of that but if umuntu uthe cwaka funeka uzibhenca ikhona le nto irongo ngawe yabo ikhona le nto irongo ngawe funeka uzazi uba ikhona le nto irongo ngawe uyayiva uqonda uba jonga khona nto ndiyayibhuda apho ndiyibhuda khona noba ndibhuda ndawoni ndiyayibhuda apho ndiyibhuda khona thini uthi uyi-o awuwatsaphelwa awufowunelwa awuthini as a result ngomatsheri akhoyo noba ugqetsile guys ugqetse uthi ne still she won't WhatsApp you why so ugqetsile because kaloku guys uba ndiyaxoka guys itshoni majitam itha nontondo uyaxoka amatsheri once ugqetha vele qomba umntu wam toto hayi ngoku umntu vele uqonda uba yho hayi ungazaphinda kufowunele ngakumbi xa yenze ilanga yho aphinde ke shemu abezenza ube uqonda uba unentsini wena ungabhala incwadi xa ufuna nje uku-embarasa oh man khandiphakamiseni ndithetha lala lapha eKapa ke ndiyawathanda mna
la asekutsho nanku ululama uthi inyani ebuhlungu uthini ebhulungu uthini ebefuna ukuthi inyani ebuhlungu like ngoba hey guys hayi Mbura uthi Mbura zange ndibona ku-live emini namhlanje Mbura ndiphangele kaloku mna ndiselivini so ndiqonda uba mandivuke xuxa amazinyo wam amahle ogqiba nditya ukutya kwam ndithe imali yam okudurayo ogqiba ndingene efowunini yam edurayo ndayithenga kheshi nasedatheni yam enintsi ndaqonda mandingene Mbura khe ndizonitshekisha notshekisha amadoda yabo so ndizophakamisela amadoda aseJoburg yabo ndizowaphakamisela amadoda aseJozi ayamazi umntu uyayiva ayakwazi ujola Indoda yaseJozi esinedate nayo ndithi baxelela ikhona nenye indoda esizaba nedate nayo yaseJozi uyayiva and ke ngoku yi-double date niyayiva guys it's a double date yabo amadoda abhadla ayaflya aze ngapha kamnaka noflya ndiyendoda endingayaziyo ndiyoyika yabo so rather beze ngapha sufaka i-crying emoji please Ronnie masifakeni u-F1 thomi zam ndiyanicelaani Ronnie uzawuvalisa ulive wam ndiyacela suyenza lento yenzayo sufaka ubuso obukhalayo apha ithini ngoku yabo so ke guys amadoda aseJozi hayi ndiyawaphakamisa hayi bukuthe banganqonqa iskrini aba bantu na yemushe thendigeza namushe loo Mbura na thendigeza ngamqonqa iskrini khame ndiphume lo live nidikiwe nim nidikiwe khame ndibashiye badikiwe yelafoni izolo mamela ndikubalisele bendikhe nangena mos izolo so ndibe ndibalisa uba heyi ndinecrush yam ephaa kulive kuwe ntontontontoni uba makungene eli geza linamaquza lingu-Erasmus athi hayi ilantuza kaZiqu ngumushe icrush kaZiqu ngumushe ndiyambona njani ndathi xa ndiphika wathi yena noku kuphika kwakhe akucacanga ngoba kaloku uyayazi uba ndithetha inyani tyhini wandifumana u-Erasmus oyini iwesi umushe uhlale khona nje ubunomxelela umushe mna uba ndikulive umushe like ngaphandle kwena abahlala bakuphanele nasemini nanini umushe uba khona uncaphayi uba khona ubangana nomnye naneni uthanda ukhomena phezantsi timlibele but ke besides nina abahlala bona they were always there uba ndingena ku-live ndakabawo ingathi andanoba ibingumasti wathi nguncaphayi ndathi ke mna ke yo uncaphayi ingathi usafuna udliswa amadanuni yo bebengayihleki uncaphayo usemncinci ewe ndithi uncaphayi light yamadanuni athi amazulu macece ke hayi shem madoda aseJozi anizuphuma tu kule topic ndiyanithanda masiwancome Ziqu madoda aseJozi amadoda aseJozi ahamba no-100 aphume ecaleni yayiva amaJozi hayi lo athi umntu esaqala uku-approach asuka axele into yobana yule lokho ingase ndiyinyuse ubukhona apha njani ezi zilambi batheni naba ento zahla zilambile ufuna ukuza kwabanye odam you ufuna ukuza kwabanye busobekade hle nje bafuna ukutaka ento ezi itheni kanti na yo andiwafuna amadoda aseKapa ngamanye ndihlala ndinje oko yes akubona nje uzimele uneento zakho akufuna ufulala kwakho yo andiwafuna amadoda aseKapa bethu nani yo funa ukuza guys eze guy yazi mabenza vele benentloni sensitetshere ndifuna ukuza hayi bo ndibe nento ndifuna kwabani ufuna ukuza kwabani yo hayi guys hayi waseKapa hayi mna I surrender hayi shem guys abasoyiki jo maboyiki yo guys aninantloni like uthi ulikhuphe ligcwala uba ufuna ukuza phi phi uthe xa usibona wabona sisi-right neento zethu uyabo nisaqala nothetha uhlala nabani ntoni loo nto hayi ubonile Ziqu uba uneento zakho kahlala kamandi phaa kwakho rha sisebenzela amadoda kakade shirithi andifuna ayibona mna amadoda
Kuba ne-background engxola ndimkhuphe sangena kubani? Good. Umdala. Hayi mfokazulu ayitakisi. Uthini? Molo sihle mnewethu, molo mnewethu. Kubani ngolo uvula ikhamera molo? Usifidansi oko kaloku sasithe siyeza kuye. Sawubona wesister Sibona. Hayi Zola. Unjani wesister Sibona? Siyaphila unjani Swiri? Hawu ngiyaphila hawu. Kamasho sikuthanda kabi sehlezi sibuka amavidiyo akho sihleke nje uNkulunkulu wami. Fanele sibe kafu uzohlala ethi. Mamela ke Zola. Ndingakungenanga emlonyeni. Yabona iKZN. iKZN iphela. I know uba pha ninithanda nonke and i-followers zam. Yabo. Choma ne-followers ezikhameni isijo 380 something K. Yeah, 389K. I-300K yaseJoburg. Yamini i-KZN Joburg Durban nonke lacala. Ngapha ngakumbambalwa. Yayiqona. So ninithanda kakhulu eKZN. Specific amaZulu jongani. Ndiyanithanda nami Hydro. Inje. Uyayiva? Hydro. Kuni nithanda ngama-celebrity wenu. Ama-celebrity wenu ayakwazi un-honorisha invite athini. So kwaZulu, I respect you guys and I love you. Le into andinokuyilibala. You guys nindeze umuntu kwaZulu. Jokes aside. Bazana. Abafuna usitakelwa, utakisa. Utaka mina. Damn it. Yo, Deshaton. Her. Right, that's good. Yeah. Ushap. Tishap sirunjani. Right man. Hey, uyabona nje sisitake la kuwe sigcwele nje sizinsizwa. Siyakwazi nami njengomunye waseNatal siyayazi nemisebenzi yakhe emihle. Yes my loving. Imisebenzi yesibura la Sibona. Mamela ke kodwa yazi ndonqena nje wabiza amagama. Yabona ke dura. Yabona nina apha KZN ndithanda ngama-celebrate wenu. Ayakwazi unika i-invite and honorishe athini. And for that you guys nizibhoza. Nina that's why ekoma KZN like uba zii-artist bacula bonke babambane babe yimbumba kanje. Uyayiva? Anifani nathi thina ngapha amaXhosa uba uziqu ungumculi nami ngumculi into esiyazi yokuhlebana nothukana instead of basidibane sithi senze into eyi-one sibe yimbumba phathi yabona kwaZulu nina hayi nizizintsha zegame suka ndiyaniphakamisela niyakwazi ukuhlala nithi Manje ngempela kahle phela lapha wena us-attractile ukuthi sibe khona njengoba sik-invite noku-invite. Kodwa ngempela manje uyenzela lento yokusiqhatha nemizi yethu ngoba phela imizi yethu manje asisayinaki. Uwe ngempela lona uwe lona vele. Ngiyaxolisa baba kulelo phutha baba ngiyaxolisa kodwa baba ngiyabulela ukuthi ngeze ndaziwe eSouth Africa. No, but nje lento lena phela uyazi ukuthi sibaningi esinxapha sodwa uma ngabe kade sibuka ividiyo yakho siyanxapha ngenxa yokuthi kuyafana uyabuka manje kuyafana uyabrowser nje kuphela. You understand? Manje ngempela uwe lona vele. Ngimbaba lona manje yimina uqobo lami. Asazi impela ngoba ukuphi manje wamna ngisegoli. Cape Town Swiri. Hey, yazi lento angazi ngayiphi igama, ngazi noma ngayibiza ngephubele, ngayibiza ngani ngayiphi igama. Akusi ukuthi ungayibiza ngalamagama asephuphi nje. Ngavula ikhamera siqu yadika. No, my darling, Tikora. Benkenda hamba for a holiday. That 30 long drive. Apa le weekend ibuye izo.
So, but around Cape Town, but ke bendiyabheka nabanye abantu. Otherwise, there's a Joe's ne. A Joe's was a pa thing on November. Yes. On November, siya nozi. Sabe semajozi. Sabe sipha. Ejozi. Sabe sise mid-rent ke ne. Nisijonge mid-rent. Okay, Lasbon, ubokusinake nangapha kuma inbox ngoba kuningi esifuna ukusho, sifuna nokubuza ukuthi uyawudlala uCapitec, asikhona ukukhuluma kahle. Uyabo nje indlela zokuthi sikwazi ukuthi sik-attract ukuthi uzube seduzane. Cause wena ukhonile ukusi-attract ukuthi size sibe seduze kwakho. Siseduze ke manje, sisebenzise. Nami ngiyafisa nje ukuthi Zakunaka as long as uthetha uCapitec, ndim nawe. Uthini Lasbon uthi uyamdlala uCapitec? Indoda ngapha la indoda sekapa le. Ya indoda yapha kulungisa egoli manje. No, kukhanyisani uthi 10 off kaCapitec. Kaloku ukhanyisani ulapha eKapa, unala ngqondo sekapa, sumoya. Uyadila ukhayisani ngoba noma ngathi ngiyashela kuLasbon kuzongithatha iminyaka ukuthi ngithole lesi sikhwama lesi samantariyani. Ukuthi vele ngisebenzisa igama lemali ukuze kusheshe kusebenzeke kube ihlangana hluka qedwe masinyane manje. Yedura. I can't sleep without you. Like nje ayizungisebenzele. Angeke isebenze Dura, mina ngifuna ama-chips, ama-double chips. That's why ke xa ndihamba naye ndimnika ibhegi ndenzela ningatshayisi mani. Hey, enye ingozi endiyibona ezirobhotsini eCape Town ayingeke. Uyenzeka, uyazi ukashayisa izinto. Ubone nje uLasbon ingane yabantu nansi yotshayisa iteksi izimele. Hawu Nkosi yami. Uyayizwa? Yile ngane ke indifaka ibhegi le Dura. Yile ngane ithela amabhegi le. Khwama manje ngeke. Cha kodwa uyakusiza yena ngoba manje ngempela uzosilimaza. Uyazi sibaningi kanjani esihlangene ngamakhanda ngalento yakho. Uma ngabe Hayi serious yakhanyisani etown uziqu uncama ndibeka ibhegi ithi xa ndithanda into yenzayo uyani abuse uthi hayibo jonga abantu bayatshayisa nje. Sanibonani. Hello. Njani? Siyaphila njani? Hayi. Budur. Yebo baba. Hayi bafo Mna ndabona umuntu etshayisa eCape Town elibele kujonga uLasbon wahamba irobhothi azikavuli qwa eteksini ndathi chomi yam nantsi ibhegi ayingeke. Budur. Hayi ukhuluma iqiniso. Ukhuluma iqiniso Nkabi yami. Hayi ngishaya ingcwaba ngalosisi. So all the time. Thina basingile si right nga at least uyasiza man. Hey mangibukela ama video yakhe ngiye toilet same time. Hayi Kuthiwa abanye bhuti bathi beyibukelele video umama buze kanti tata wayi kukhala le ngoma iyi-1 uyayiqalela because sowubona isibura. Mara to be honest wabona losesi losesi uphiwe wabona if bonke abafazi bangaba baphiwe ngalo ufana nalosesi lo. Hey basiyosutha ngeke sijole. Hey umnandi ezweni. Isifama samantariyani lesiyana ithubele. Awukwazi ukuthi ungaphatha isifama ungebona intariyani. Okay Budur ngicela ukumbuza sesiLasbon ufana nami ngiyeLasbon ngicela ungitshela iyakho leya or ufake something. Ngiyafaka ntoni? Eyakhe ishababuze yakhe leya uyibona ithe nca. Angifakanga lutho. Mina ngiyabona ukuthi esakhe namanje uyabonakala nokuthi esakhe ngoba ingasitholakala kanjani kodwa uNkulunkulu. Thank you Larry. Yelasbon noLasbon azoba sengxakini.
madoda atshatileyo salusoloko nibukela uLast Born. I-PA Last Born baxelela i-PA yesibura ofuna udibana nazo makabambe la phezulu. Awuthi follow manje. We Last Born. If ufuna uLast Born cofa isiphambano lapho uzayibona wena. Yazi ngikelani? Yebo. Sikofile. Uhlala kuphi? Hayi ke xa ucofile ukamthola uLast Born zakubonisa ke uba wenza njani. Yo ngafisa one day ukuhlangana nawe yazi. Uhlala lapho wena? Uhlala lapho wena? Ngila ePitori. But eKapa ngihlala ngiza all the time. Ngiyani? Uzanibona one day mawuzile ungastress. Isiburana ususitha nganto soza sivelile su stress. Anzunxiba ngubo. Hayi aqale kwi-PA iPA ibe khona. Oh ngaLast Born. Awume kancane we user box. Awume kancane. Mabafollow iPA because yonke into uzayifumana pha uyayibo. Mamela. Thulani tu. Mamelani. Okay, we Last Born. Yeah. Mina yazi ngifuna kuza lapha ngizoza nini on 2 weeks or like mhlambe next week or I don't know, but bengifisa ukuthi ngingahlangana nawe yazi just nje ngikubamba isandla nje just ngibambe isandla sakho angifuni into eningi just ukubamba isandla namanga ungasho njalo Mamelani phela guys sicela ukulalelwa nathi besicela ukuthi sikhulume siphinde siye kuma advert awuye phansi ke sibone mntana like siyayitolo even yonke into kuyayiwa itolo uthi sithi kuyohlopha kancane siyo browser okay uyazi mina bayinkelani sesiwami ngicela ungidmela ama number wakho at least mangifika lapha ngikubambe khona if you don't mind kaloma number DM manje there must be something before I DM your number. Kumele ngiyenzeni? IPA Google but I can't just give you a number just like that. You must Google ba mawuthini. Okanye buza nanga amadoda agcwala lapho 162 madoda. Buza. Nansi IPA ichilo nje yini oyifunayo ngempela futhi. Diunia just like that do something galo. Okay, siya. Okay, awuthi ngizwe siya. Sisiya. Yebo. Manje kumele ngiyenze njani? Dala uCapitec baba. Hawu. Dango dura. Yebo, okay, ngithumele i-direct ke. Bathini? In number yakho yeCapitec. Sawufaka i-account uqala lebona ba inyana leyo yenzayo. Ngiyabonga uNkulunkulu wami yo. Yeah. Udade you. Ngiyabonga. Kodwa Last Born uzoba nesono ukuthi Ngoba hey, uyasmartisa. Hayi njalo mathi dintombi kalo jonga umuntu angamathi xa ndithetha which means ayekho straight as long umuntu straight akanongamathi xa kuthetha nesibura mosini. So that means siyasiprova ngalento natsika natsika hey singakwazi nothetha yabo. Hey bafo. Uvela ube inkukhu esikumlomo. Wasisiya. Bafo. How much more mama sawudibene naye live Last Born. Nisibangi sibumbe si. User back. Bafo mina ngithi mina bafo. Ngifuna ukuhlangana naye live. Hayi Liza. Lweza uthi uhlangana na Last Born. Dibana nami yonke enye nenye nzakunikeza then wena udibana nami cofa isiphambano lapha ya. Okay, lokho akusinkinga wena thumela i-account wena Last Born. Okay, zakuthumelela xa ndiphuma apha ndikuthi account. Ngiyabonga mamakhe. Ngiyabonga. At least mangibuye eKapa ngifuna ukufika ngishaye kahle. Bathini idlwa iyathini ngesixhosa. Usibomora nibizana. Bhuti ungaxa sawudibele naye kuLast Born live urhalela ukuyolala ebhankini ushiye hotel.
hayi bafo lo ngiyomeka user ngifuna ukumeka sure ukuthi mangiya eKapa ne ngiphethe imali at least ngimlalise nyana ku Exactly. FaceTime nje like ebe Mrs ya ne uzathi angikudelelanga bafo uzongibona nginaye Uzobona Ngithi, epictures. nenzi video lasi ngithi and ngikutshela ngithi mamakhe enze live bize Ifowuni ibandwe ndiyimi ifowuni ndizabe ndiyibambe ngokwam. PA ungathi uyasitheka nje wena ithini into yakho Iyafana noba ndingasitheka akakwazi uhamba yedwa kayayo. Ifa ndikho akayi. Mayiqala abantu abakhuluma ititle yakho ungubani ke ngoku ngu-PA Sibura wa manje phela khona lapho manje Kaloku. siya Yebo. phela mina ngifuna ulasibhono ngibe naye manje nawe kumele ube khona manje uzondurela kakhulu Ulasibona akakwazi uhamba yedwa ndingekho. Unless imvula mlomo ke ibe right ndingahamba Unless ke into oyikhuphileyo sathetha phezu kwayo iyandivumela. Hayi cha ngiyashiyeka baba. uyabona lapho uyakhuluma ke If it's less than my 2K anyana hayi ngeke sengiyahamba ke manje. Uthini udura uyatshonela uthini? ngithi bengicela siye kuma-advert sesikhulume kakhulu asiye ey'tolo ke sithuma umntwana ey'tolo bhuda I support you Abana brown nibuye. Hambano brown nibuye. phela sibrowser kakuwe awukade lasibhoni kanti unjani mfethu Hayi anginxibanga at all ngezantsi anginxibi ngezantsi mina ngoba nasenza xa sendibhizi angifuni ndizozisokolisa ubuqala undikhulula usithini anginxibi ngezantsi phela. ufuna nje umuntu abe imithente lasibhona Eserizanti xa ndisiya kwanxiba naloo jiza izandilibazisa ijiza. akuqonde ngqo okwemithente Yes ngoku kofuneka kukhulula ijiza kuthweni ngasuvani. hayi mandihambe ingathi zode ndimelwe zintsimbi apha hayi lasibhona tena zode ndichoma one pole wentente nje ubona hayi siyabonga kakhulu bafo imisebenzi yakho iyabonakala siyayibonga into osenzela yona siyabonga bafethu Ziquvula ikhamera. ulasibhono uqinisa imizi mara mabrada ufuna ukukhuluma wethu umuntu uma esakhuluma uyakhuluma kodwa niyanikeza ichance yokukhuluma lathi sinelisa iy'hliziyo okay ngicela niyenzeni kanjalo ke lasibhono enza kanjalo uza ngithinta saphose esivivaneni bakithi sekweze ngidutshulwane kuba kwalento Ewe mzukulu. nyalo bafa akafuni ukuzinika chance sihlomule sifuna kuya kwi-advert Afuna isibura madoda. Thonilanga bese Buru uyangcola. no ngiyakwata phela ngoba lento ngisebenze kanzima ukuthi ngize ngingene kuyo ngihlale ngibona amavidiyo ukuba lapha nje blessing nje Usebenze kanzima bafo ukuze ube la. sengize ngathola i-chance yokuthetha nomnikazi wesikhwama so bese mase uthetha nomnikazi wesibura no-PA we-PA Yebo. manje funa phela sibe nama-t-shirt esibura nephesi phela Nizawafumana suwara. Cape Town yazi into engiyibonayo imbono yami ekhona ukuthi guys uma ngabe kuthiwa kuyenzeka ukuthi Ngoboshe inzima indaba yeshabaduze ndiyaxelela. mamela yesiya yabona uma ngathi kuyenzeka ispantshi umnikazi wespantshi bayamkhumbula uThixo sicela ukuba angafihlwa just ayiwe asiwe emuseum ayokomiswa bese bekwa endaweni la esizombuka khona
Jonga ukhona omnye wayethe angaze amlandela apha until ayofika kwa-Avbob akazinike phaa before ahamba ayongcwatywa. Yho, Mina hayi uLesibindi nezipho ecaleni. Hayi Moshe, ngoku besisetawuni bekunini na? ngithi 2 days back besisetawuni omnye umfana ndixokile nto ndiyithethayo yoba uyotshayisa iteksi ezimeleyo ujonge uLasbon isibura ndamnika ibhegi. Serious andixokile nto ndiyithethayo. Ndiyayibona laa video uthi hayi fihla isibura esi ngepesi. Utshayisile komnye umfana ulibele kujonga isibura ke sana. Yho kodwa sikhulu naso sinormal xa sinjeya. Sisabukela o-King of Squad ngosibukela o-Kingkazi besibura. Yeah. lalela Lasbon. Uvelaphi lazi? Bengicela ukuthi laphana kuyiwili yakho Lasbon kuyiwili ne. Ngicela ungakhohlwa ukufaka nabento ukuthi uma uThixo ekukhumbula wena awuye emhlabathini ucela bakuse museum bayokomisa bese sikubuka ngemali noma usungasekho. Yabo. Into enedrayayo lokhu round ade sikubuka ngemali ngoba asikwazi we are not ready ukuluza lesi sikhwama like you are not ready. Okwangempela ngoba Baxelela uba la video bendikunika kuyo ibhegi bendingadlali ngulaa bhuti wepolo utshayise iteksi yabantu izimele. Ngamsizela no wathini? Umuntu wepolo, abantu bepolo abakho normal nje niyabazi. Boom. Eteksi nebag. Izimele. kodwa Lasbon usho eyakho lento ngempela lento eyakho lento le. uLasbon ngubhalthazakazi. Hayi inzima into enami. Hayi mina ndiyayibona ngesakhe mzukulu. Akho extension ithile. Ayikho. Yho. phela lento Siphathe sibura senza ingxaki eCape Town. phela lento lena ilento ebizwa ngesibumbabumba into ongayenzani kuthiwa isibumbabumba into ongayenzani lento le nguwe lo ziquthe masiwoke ngenyawo ndithe kuwe masihlasise emotweni wathini wena? Kaloku andiyiqonde Lasbon uba ikho ingakhona inkinga. Next time le-PA mamela uba uthini uLasbon ningaphinde niphume otherwise sisazotshayisa ngezipolo. Ngayuza sayongena e-traffic department khange sifole ngenxa yesibura. Hayi usoyipa ndawo yonke lule lazi. Ngumavula kuvaliwe isibura. Hayi ngumavula kuvaliwe. Sesi uyayibona mos kwa iline yothenga inyama uyayibona binjani mos uyayibona? Hayi masti. Asifoli ke ngenxa yesibura thina. Sivele sinikwe thina cha. Anikwa siphume sihambe. Nkosi yam. Hlekelele ngempela lento leyana into uyozuyilahle uyinika umakhelwane leyanto akusinto ongayiqeda namhlanje lena. Hayi Moshe siyawenza wasi umsebenzi isibura sidlala. But ke noba siyaxhomekeka ke ba siphi yabona usisilasi hayi simfanele. Kodwa Esakhe kaloku secountry sisibura secountry sicabanga nawe. Ibini uzodwa wabantu unomona la khona uyazi ngiyaqala ukushaya u2 round ngesandla. You mean mkhuluwa ulatsile uzodwa abantu akalenzi ixesha kulasi. How much more ke ngoxa ngathiwa ulasi unxibe la mini skirt kanatsika kazodwa abantu. Ngize nginqaphe ngedwa futhi kuze kube buhlungu ukuthi ngenza into engiyithandayo. Hayi ngiyahleka ndiyakhala Lasbon. Isono The power of igege uthi masti.
yona siyayincoma nje kodwa siyalimala masiya eqinisweni nje sikutshele ikazi wesipani Yo, hayi futhi uyasinyisa lasibhona. Molweni. Hayi mna ndithetha into endiyibone eTown 2 days ago endiyibone eCape Town. silimele moyeni. Molweni andizokuhlela kakhulu esibhonyeka. Uphangele. Lasibhona afuna uhlala eCape Town ungezi ngapha sibulala eStern Cape. Ya straight ngoba manje sinabantu thina esithandana nabo kodwa manje bayamangala mase sibabuka ngeso lokubazonda ngento yokuthi sibuka isikhwama samantariyane nesifiso sethu nakhona. Niyabuka bese niyaqhathanisa. Phela ubuka kushuthi manje uyena uvela abe into engekho empilweni yami uma ngibuka uvela yena ucabanga ukuthi lokhu kodwa uNkulunkulu wami Hayi kango. Ngiyaxolisa bani. Acinge lama-Tiger Brown uyayazi phaphi bathi ngiyishintsha Manje ezi chips guys ungathi zindimi nginjeke mina. more special ka uzibile Chomi zibamanda ukuwo. Ewethu andiziki umnikazi wayo ngathi uyobuya singekho. uyayibona iphaphi inja le iphaphi encane uke wayibamba lapha emqaleni ngemva uyiphakamisa bokuthi bakubambele yona nento yakhe ibanjwa kanjalo-ke ubatshela ukuthi aningibambeleli iphaphi emqaleni niyiphakamise nale banjwa kanjalo singeyonto nje kodwa wami Ne yemathi bayakhala otata ngesibura apha. sengiyahamba-ke ngiyokwenza lento Yebo. Funa ni create inatsika niza konyuka apha eStern Cape ndize Cape Town. Ni create event yesibura time. Yona uba ungegcwala apho lasibhona. Yoyenza KZN ke lozawuqala pha kwi-main house. Main house. Yo. ngabonga kakhulu Yes, KZN main house. Siplana loo nto. Enye into elandelayo ke ngofuna sibe nee-t-shirts zesibura time. No problem. Thank you Masti. Nabanazo. uyazi inkinga kuyogcwala Yemathi kanivezele la Tiger Brown. Uyakwazi ukuvenza? Hayi yo ulate ndimndedwa oshiyekileyo kuba bendihosta. kogcwala ukudlula imash and mash Kodwala impela eKZN ndiba ndinithembile KZN. imash and mash njengoba nami njengoba ngivalelisa ngisawuqhubeka nalento engihlale ungenzisa yona uma ungekho. Okay. So kakhulu into osenza yona siyayithanda yebo kodwa iyasilimaza angifuni ukungazi. Iyalilimaza at some point. Iyasilimaza abanye sebekubiza ngo-hello last abakuteketisa abasakhona ukubiza lipheleke. Amadoda yazi isono samadoda sivela ngokubona kodwa amadoda yazi yabona uba yindoda kunzima bafethu Khulukhulu Grootman. kunzima ukuba indoda ungahlangisa ingane encane kanjani ngamakhanda ngesipantshi nje sodwa isihlanganise ngasishayisana ngamakhanda sesithembiselane nanokudubulana nabanye lapha siba ngokukhuluma. Hayi kanyisani bayaziveza ikhona indlela yosiveza. Edi nihlangane ngayo nyani hlangana ndisikhokho. Siskoko. Awukwazi uba isikhokho singayi ku-advert lasibona ufuna siphume seyitolo ayikho idrama edlala or iseries edlala ingayi ku-advert iya ku-advert ushaye 360 sijabule singama-supporters. Mamela lo bendiyicacisile Wakhuluma baba. apha ngezantsi. Wakhuluma baba. Go lasibhona. Ufake lezinto zakho zokusebenza ngoba phela umsebenzi manje kuwe lo ufake unxibe ngazo uma uziheha lapha sicela ugqoke sicela i-360 and siyayidimanda kunjenje Dibene
nenze la indaba yesibura. Hayi, sawujongani saphela ningene phaa ngo-3 ku-live kuba nizobe khona ngo-3. Mina ngizobe ngikhona usuku lonke lami ngamane ngingalali. Ndizayishaya kuloo 360 mntasekhaya udideke ube lost. Wow, sangana ikhanda myeke. Nawusangana ke manje. Ngizawukwenza lento engiqhela ukuyenza uma ngiqeda ukubona wena. Molweni. Ya unyasile umasi aniligift non-gifta molweni. Uzawushaya iround. Oh, masti. Asiyacela lapho body sicela i360 ngempela mfethu ngeke silimele singamadoda. Silimele kwasho noma yogathi wathi lilimele. Cela usenzele. Hayi ndinibetha nicule hayi ndisisikhokho. Ngithi mina i-Martian mash iza kancane la kuwe. Martian mash uma ngathiwa uyamemezela ukuthi ucela ukuhlangana nabantu bonke endaweni so uyobona abantu abanye bawuthatha ngisho amalifu emsebenzini kuyiwa la khona wena. Let me show my talent. Leliphi ihholo nolibhuka phaa KZN kha ngicebise ngoba ngizawubhuka apha December. Ufuna indawo yokubhuka? Yeah, nizongena phaa just cheap 500 qha. Ya abo Hilton khona lapha eDurban ube seDurban ngoba iDurban iyona ndawo esikwazi ukuhlanganela kuyo nathi nje sisemakhaya sisendlalini. Yeah. Ngibhuka ihholo phaya. Niyakhipha imali lapha indishi lapha eNatal bezindishi. Imali. Uboza nangapha eJoburg. Abafowethu baningi bathwele bazekhipha imali. Iningi imali yobuya nayo eKZN Eastern Cape. From Durban, yeah, Joburg. Then from Joburg back home. Awucabanga Singakujabulela nathi ngapha eJoburg lokho. Awucabanga ukuyenzela eMoses Mabhida. Jozi ne. Yo, wehle ngala weyisehla uChris Brown uNatsiko advertise isibura uyabona nje uze nazo ngecala. Aze nazo ngecala ebethu na. Kulay kola nto iqatyelwa nguNatsika mani kuChris Breeze lapha eMzantsi. Hayi ke zawuyenza baxoleli zawukhupha amatikiti. Eli thenga amatikiti nibhuka amatikiti. Zuko liwolo Zuko for i-event yesibura. Ungashiyeki PA nawe ubethu 360 ndikubone man. Kaloku mna naye ndiyi-PA qha mna. Habo wena kana ulwazi isibura. Bodyguard hayi guys ayibhuka nyani. Lalela lasibona bese yokugijima ngentambo emakhanda wethu like ngisho lokho bafo. Kodwa bekazama nge360 nje kwanamhlanje. Zanzama sanuwara phaa emini ngoyanxiba nje ndiyaphuma nge-1:30 ne ndiyohlamba ndinuke kahle. Right mall. Yeah. Yona emnandi impela ke 360 leyo unganxiba. Wadlala kaloku live. Cha. Uthi nje halabo zamadoda adele. What do you want? Yabo basithini. Wena lasibona ujabulisa uthanda ujabulisa ama-Vascom nama-Vaslab dlula thina. Ukhona singamadoda. Nuke kamandi. Asizokulizwa lelo phunga thina into esicela nje kuyi360 amadoda azodela wonke ajabule. Mamela lo kanxibanga guys angandivala live soze niphele nibone live which is aniyifunde loo nto. Okay nginxiba ke mara unganxibi into evala ukuthi singaboni kahle noma unganxiba leyo tight ungangcono ke i-tight I think is allowed ke nje go3 usijabulise sikhanda
singabakho. Hey sesiyosebenza kabuhlungu sesilindele u3 loyo. Hayi Yes. Siyosebenzisa kabuhlungu yazi. akumaphutha esawethu emsebenzini lo3. Kaloku Umuntu nothona akezukuthi- nje kaloku awuzuthetha uzavula nje ifowuni. Nama ndizube ndithetha zawenza 360 ndihleli nyuka ndidlwayisa ndihleli nyuka yibona. Kanti ayikho into emnandi njengokuthi nje uqeda icala manje sisebenze kamnandi imini yonke. Uyowenza le-360 kudala vele siqalile sisebenza sesikhathele. Nento endiyokhangela impahla ngoku kaloku andingciphi xa ndilala mna. That's why Uthi nje hala musi awuthathi nesikhathi. Senele singamadoda. hayi madoda. mamela. Ndithi mna Ngifuna ukwazi isikhathi straight. U3 Ngifuna ukusetha ama-reminder please. U3 na. Angeke asi-invite nalo3 yobe senzela abanye abantu thina abantu siyikhulumele lento le angeke size siyibone iyobona abanye abantu. mamela kaloku guys. Mamela you guys niyandifollowisha ne. Immediately ngela ku-live izawuninotifya. Yes. Cabanga ke mhlawumbe iyasinotify by that time uthole ukuthi mhlambe busy ngalendlela emsebenzini kanti manje sonke si free uthi nje kayi1 sonke sisebenza kamnandi icala liphelile. Hayi andifuni icala liphelayo ndifuna kugcwale andifuni icala liphelayo. Kodwa ngifuna ukukutshela if ngaba abanye bethu bangayibonanga lento le ka3 wazi ukuthi lento icala liboli. Hayi soze ningayiboni. Kunjalo ke bafo. And iwesi nje guys andiphangela nophangela iselivini awuliveza anytime. Kodwa besiyo detoxa kahle wena sibone nje ngesibura time. Uthi nje Awu, hala Yazi njengoba umuntu angekho busy nale emsebenzini nje ngabe uyibonela izinto ezinhle achubeke nosuku lakhe kube mnandi. Manje siyolinda u3. Hayi And mamela ngalo 3 ne niyojabula nijabule nize nidele. yazi inkinga ibe kuphi uthi kwezinye indawo uthola ukuthi kuba ne load shedding uyashaya lo3 sikhulumele lento esenziwe kwabanye abantu. Hayi Susa Ufala around Cape Town. Yenza sure ukuthi ko3 usemall wena osabile shading yenza sure uba usemall. Awu phela msemsebenzile ngithi la. mamela ke uba ulapha eKapa. Uba ulapha eKapa 2 o'clock ngizabe ngisesoma set mall. Uba ulapha eKapa. Manje bathina ngoba sikho eKapa siseJoburg thina kunzima 14 singabalandeli bakho kusho ukuthi siyavaleleka ngoba Nina zanishaya 360 nina yo title brown nala tight wenu. okay ngoba naku usithembisa lo 360 ke asivumelana ngento yodwa ukuthi lo 360 Uqhubela tight yakho indlela lo 360 uzabheka le ubheke ngapha eniyobongancibanga sidele. Yes. ingathi ngangumkhuchula masonxibela tight yakho ibrown ndivele ndiyotsha imozulu ngithi gqaba gqaba. Akufuneka ithight namhlanje. Ukwehla lapha ngakuyi11 kuyobe kukhwesha. Hawu okumhlophe. Hayi Thixo hayi ngeke udura. Unenhlanhla uthandwa amadoda so ezakumele uyobusiphoxile impela nongayenzanga indaba ka360. Amadoda from Cape amadoda from Natal ambebheke wena. Amadoda kwazi umamela. Babheke wena lutho. Natal ibheke wena lutho. Ngenzanga lento ngo3 bazawufetha isicitha abantu ngeke. Bafetha isici njani ndikhona nazifulisha ngizabe ndihlambile ndinwakahle ndimhlenzi ncinga utight. Asisiphuzwa thina unuka kanjani. Ngoba naku uyasithembisa lento ka3 angithi uyasithembisa Yanthembisa. ukukhombisa ukuthi lento leyo uzayenza kufuneka usivezele ithanga lakho kancane sibone ukuthi lento le ka3 uzayenza yini. Mamelani thena ngathi ani understand live daveza ilungu lomzimba uyavala. Yes. At all ningaze niphinde nimbone. So manje le Baxeka bacacisela ngathi live abamazi. no 360 Uzama sithobele lona ntsika guys nyani ngona nyona into ezininzi ziprohibited kulo lento. Kulala. uzosenzela kuphi ku360 La uzobona izika lazabe ngibe utight andikwazi umenza ninganxibanga. kodwa nje mina lento ngiyibonile lula ukuthi namanje ungavela unxiba uthight ngoba Hayi ayikhuthi masti nathi siyaphuma ngonge 1:30 siyohlamba. Hayi masti. Phone igama lami ngizozama ukushintsha ukuthi ngihambiselane nalento ozenza
ngifuna ukusave ngoJonas manje ne and then besicela mina ke kuzobe ngishaya islogan ke Dura J Jonas sicethi ngo-3 o'clock mama usinikeze lento ukuthi ufaka amadoda kuphela la kwipanel yakho Ayi sibafuna abomama basifuna ibona bangasiphazamisa uqinisile mfowethu. Omama siyaba-rejecta ngo-3 sifaka nje nina ngoku. Abomama sibafuna ayikho into abazosenzela yona nangu umuntu funa nishaye ngoku. Asizi kuyishaya sizawukhuthala nje ukugeza amehlo lo ukubuyisa ithemba lempilo ukuthi kusesekhona abantu abanjengoLasbon. Nawuyibona live Shabaduza. Yo Mamela ke siqu yasinga ntoni? Ndicinga uba abamamela imigaqo. After 3 o'clock ndenze laa nto yami yosenda kwi-DM. Ewe. Zasendela ku-DM sonke. Ke ngoku uzakusilekthela abantu abawubasendele. Sendibona uDura number 1. Ne? yebo hayi siya uthelwa le crush kuDura na siya yayibona lento yakho yabalekdona Ena nina crush. Kaloku ndihamba ngokomgaqo. hayi siya nelami igama libe khona molweni libekhona lami igama siya eva molweni Kaloku Tonga. ndiyabhuka apha isibura Guys, time uyabhayiza lo ngusiya wandazela sendela amantombi last time subhayiza wena. Kaloku ndithi ngoku Lasbon. Uyakhumbula mosindithemba bandifolowe phaa. Then ndiyachaza ke ngoku bandizothumela according to. Yabo? Yes. So yabona ndina 20. So 20 people izawufumana phaa. Okay. Lento vela nje isimple ilist iyayichaza ukuthi nakho abantu abaserious andiyana nto izawusendwa siya kodwa nami ndikhona bekhona andiyazi Ishabaduze kaloku bhabhayini guys. Yafasa. Andinibone ngo-3. Bye-bye. othi umuntu asethe reminder ngoba phela Thembisi kahle. Bye. See you later. At least Lasbon ilist yami na 26 Na 26 yonyela. Iyabona na 3 o'clock ne? Nani join DM zenu guys, join nesibura i-DM zenu. Love you so much. Bye-bye. bye Lasbon ukuhlambe ke namhlanje bye Abanhlanje. yes uyiphendula manje sucacisa hamba bye Sinokufuna i-audience uMK. Bye-bye guys. hayi Lasbon hayi 3